کسی که گواهی تنبورا مددید دادن دستی خو بود دوشت بندگو ور میزه که کره یونس چه آلت موزیک چکری های ور ببینن gelek tişede mesela gund meze dikir yani gund xarabe mal carib ser xelki del doşyan gunde ku tedi divarle dikirim be axi ku dardan seru huneki ev qırşuqal digirtin seru ve cari ax digirtin ser ija fakira jiber ku tişeki ber aveci bikirta tüne bu Baran gava bitirdi bari her birisi dolop sermeler dahat. Ya lok çedik serxani lol dikirin da ku erd baş xu bigre ku av neçi. Ya fikrim çu bajar dedi Allah beton heyi, çimento heyi, xani wana avted naçı. Ya çuma xalku çenak. Allah. Ağa ki mehebu. İnki Merve meşti Hacı Bekir. Roşki emruniştin bu bu bahsa khaniya o verdevi de bahsa bajar bu müjgo kalo Hacı Bekir kalo Hacı çma hu khaniye beton çenaken ko aftede neçi digo ya vejim serime buyi bajarit vibine unustu vi kure khani ferdik ya bavim Kenya digo kure firtişte jme zede daha khafe evet kur ferdi be çi millet acil Devede. Ali ki meze dekir mesela mala Hacı Bekir xwediye gund bun erdawan pir bû tedî havîna ew çînînger diket tenew û bi gira cêzê genim radikirin ew genimê ku difrotin dikanî bû pê gund hemû bedew bikirana baxçe çandana şîn bikirana malê xelkê hevkarê wan hebûn ortaq dibêjin ya li gunda xelkê feqîr tedî hemû sala yani 12 meh kar û xeba dikirin dîsa jî birçî bûn veku lazim bû him soğrê malê axê bikirana him jî keda dikirin sedî pênce bida wan îja têrê dixwarin îja her axa 10, 12, 15, 20, 30, 40 hevkarê wan hebûn hema xizmet awan dikirin yani ew axayê gund heger pêşketî biya baqil biya rewşenbîr biya însanî biya ew ê ne tenê xwe bifikiriya wê gundî jî bifikiriya bu gote tiştê vî gundî me jî însanê gund pêş xe gelo çi lazim e ha jiyana wî çê bike serrast bike heke hikûmetê gu hine da xelkê kurd bû işte çawa tenê ew ê jê bîstîne bacê derîve hani vergi tişev hani bistinu bindest bike gorey xub bimeşînu mektebeke çi gu Türkiye were bu yani ne xoşxanak hebû ne tiştekî sehî hebû tiştekî tenduristî hebû yani jiyana xelkê jiyanekî weke ku haşa bêjin ew meymun û hirçû û ew ê li nav dara û li dewr û bera dijîn yani were bû nexweşiya bi xelkê keta wê du pezê wan hebiya wê bifrotana bibira li doktora bida jiyanek wer zane bûr ve girêdayî ew ez vana kişa difikirîm zane çima wanî mesela tu kanî zaroktî jî bifikirî nexweşxane ji vir lazim e tu kanî zaroktî jî bifikirî tiştê ku mervantî kanî jê tişna bigir û jiyana xwe pê temîn bike dikanî çê bibin yani wa axê gunda jî kanî bû gelek tiş çêkirana lêgeva te ji wan bû ta ji bo çi tiştê wa çêne bi digot ha bila filan filan serê min bibe mirov ya kî vana vana jî însanin yani pêşketina xelkê nedixwestin rahetiya xelkê nedixwestin kultûreke pir xirab bû zane yani yek li serî bisekin ya şêx ya melle ya ağa ya falan ya biva ev zaroktiya me de vana me dêşandin me diçûm dîhara dera muxberçe dikir stran digotin me digot çawa kane xurê bidim tiştekî bêjim gelo wê gotina min qebûl bikin ez kanim çawa bikim tu nek xwedî kultûra Helenayê
کتب فیلوزوفی ده بکوه تو نه خودی توی پیشکتن و رفورم و پیشکتن اروپایی کتب فیزیک و کیمیا تشتا بکه تو نه خودی جیانک مدرن پیشکتی کتکانه به تکنیکا و بزانستی حال بکه دستی تا ده قیرینی تنهیه تا چطه هندر خوب بده ده تنهی او هیه اجازی پر بچوک بوم 5 سالی 6 سالی بوم بابیم خواست از هرم بر مله قرآن بخوینم متجایی دجاتیا دین نکر لی متیده خلاصی ندید دین ریت دده چوا انسانی به مرحمت به وجدان به işte مرن هیه بلی گازند هیه بلا قدر شناسی هیه قدر تشتا بگرتن لی فیزیک و کیمیا و جیومتری و جبیر و نظام چی و فلان بیوان نه ما قرآن فهم ندکر جیزاتی عربی بو تم مولود و اوج مدخوند ما جي فهم ندكر تو تشتكي نكاتي دي ببينه تني تقرن حس تكتب بيجي واي قرآن يا ديني مية كتابة ديني مية مخوند از مسلمانه كي باشم خدا گناهي معفتك ليه تو نافكر روشا جيانا تي چاوي تو چو فهم دكه جيانا خو تو ديني خود چو فهم دكه يعني ام ملتكي هر بفهم دنابا هر تشتي دبو ملای ما شیخین ما آقای ما جی بفهم بون وانجی تنی تشن دگوتنو ملت ور بقبول بکرون دانشه وکوان بکه یعنی ملا نوری بوتا آقا دنیا که مالی فرقشی تدگر هر کس ترد خبته جیانه کش بوان باش چه بکه ملا نوری بو تنی البنده زکات آخو شیخ وی با تاج ناف خلکی بوتا تو پزکی مده تو فلان بده من تو کارکی مده تو یوقا پره بده من نداد با آقا ندگوت آقا سردار وی گندی تویه یه وی ملتی جی تویه بو چه جیانا وی ملتی خوش ناکه الشیخ وی ملتی me از فداکاری وی me فدایی وی me خدا واج مر امر دکه که از خدمت وی ملتی و چی و خوشی وی بکم جیانک باش جیانک تیگیشتنی بفهم پروردهی فهم که ملت نه وی باتا گشتا خو برف بکره و جلی خسته بشه فای من استراده باتا شیخا کریه شیخ جویده ها سرش شگو بجبیه خو کروک هیوا هلات چه بکشه و قاختنیه دستی خو بده گرب گازین و سلات شخل که ودنی لا راسته لی حال بو بنگه تنیه سروتی خود واستران داری سرف شیخ من ورد هات قد نه اوی وان تسیرم ندکرن شیخی هر باشتر اوی خودی فیلوزوفیه اکو فیلوزوفی گرنجی شیخن اوی که بنگاه دولت دانینه احمد خانیجی باکم شیخه؟ اوجی شیخه تدی فلسفه دانیه فلسفه دانیه ملاج زیری فلسفه دانیه منی بگو تا شیخ فقیه عموالین ایران اشتر بیجم شیخ مزن او کسی فلسفه دانینه کسی علم دانینه جبوی خلقی خود تشتیب کرد بو خلقی خود تشتی زانه بوده دانینه شیخ مزن اوه باسا افلاطون بکه سقراط بکه آریستو زاکی آریستو ممستای الکساندر بویه اسکندر نوری و هاویجی اسکندر قزانه بو این گنج بو امر گنجی چو که یا دنیای بو قرال دنیای افلاطون تشتی که نفسان دی دولت حتی نهاجی دولت بو فکرید تین او کرن لا شیخی مجی خودی فکر و رامان دولتی بیانا یا فکر رامان پیشکتنا مروانتیه بیانا شيخي مور اف شيختيه نفر فري وتو دفرمو نظام شدك مجعري دخم نامرمو نظام شد درون غلط يعني ميديسين بيقبلك شد درون انا شيخ نعم ليه فهم ملت ور ملت قاشون ده يشتبون ملت فقير بفهم باور كر لما شون ده ما برويجي كسيني كتسير اغاي كردا بكره كوجين ملتيره او اردو مال وملك دستي وان ده بو نكاني بو بوتا اف مالا خدا دايمن از بوما آقای وی ملتی تمام سرمراجی خدای من هیه ها اف درفت دایمن اف عقل دایمن بس بشغلینم مروانتی باش بجی از گنده خوشیم بکم خوش بکم دارو برا بچینم
از مالی خلکی باش بکم کسی جمره خدمتی بکن اجوان خدمتی بکن دینی تشتی وسط خواهد جیانا وان خوش بکم دینی تشتی وسط خواهد لیکن قبل دینجی فهم نکرینه فهم نکرینه نه اشتر بیا تشتك بزماني ملتك ملتي فهمتك كمان زماني بيجي هر بروفيسوري هر بيشكتي ديني جي ببرسي هجوان قوت تا قرآن خوند وتفهم نك في داخل هي او نمرو تيجيشتي غير ما فهم بك بفهم الناس ويريجو يونيفرسيتي واني مجاميرك دي سال با اوي بو ميوان ناوي شي بروفيسوري كي كردي باش تاخا جليل عبد الجليل از باور مالاوي ابا جامير جو تو قرآن فهم نك تشتك جي استفاده نك امرو كي ديني بوجي الهيات شي خوندي ودرق دين دجي باش نزانه ليه جامير راستي اخو قلت وانيه يعني تركيا جي او حتى هاواني تشي بويه يعني تشتي قيمتها داي بورصاي نداي ديار بكري قيمتها داي اشتري بيجي ماني ساي نداي روهاي قيمتها داي تشي بيجي مغلاي نداي العزيزه ياجي ميرديني ورا تاني لشكر فكرنا نابي ملتات شو تغازي يا يعني جرك وقص قالوا يعني دولة تجين ببيجي اوجي اغاي ما بوي اغاي ما وك شيخ اغاي ما يقندا واجل ما رحمك نكريه ثم هاتن ما ترساندني susun lan kotunu Türk olun ama bu Türk baş Türk ol bak tecmir çıkır ya böyle nasıl tecmir çıkır ما تركي استيجاني بس بم Türk tecmir çıkır mesela ev yani ev ilo farkiyeti ev zahmetu eşu şerru ev kış همش هموش verderdi kevin مرov وك insan gerek yani fahmك تفهم نكي تنزع بيجي باش امي زاروكتاتا وانا ودي ما مستمر بخشينه وانا همو قاليان بوتا مثلا زاروكتي برسي باش ما غريداي نستيفا مثلا تعرفتش انا قيرين بعين الزمان يا قيرنا من افبو بالي يعني قاليانا سري مدي تشي بوش زاروكتي مدغو اتشاوا بين الزمان قالوا اتشبكم باش بو متشو خند وش هيك وداني الزمان وزاروكتي خدا دكوتن دنگي برخاشه دولا مرة بيجي ازاروك متكن حمي زاخد دغو استراج مر بيجي بالي مستران دغو و 25 قرش بدانم يا شكرك او فلاوك خلات كري يا كنجك بدانم يا او بكرانا اجي فير بوبوم هم بان بذكر شو دس بيد كروا استرا قول نيشان ونظام شي فلان بيوان وقاوي هنرمندي مي هيجا مدنگي وانج راديا كرمانشاني دبيست راديا كردي بغداي اريواني مجوان دبيستن كرباتي خاچو بو مجدي حكيبو سليماني هناره بو رحمتي محمد عارف الجزيري بو حسن الجزيري كاوي ساغا مريم خان إسي برواري هوانا حميات الكولتورا ماذا تسيرها مازن كرن ازوان هرقاف برحمتك مازن ببيرتين براستي وان نيش زماني ماجي وان داببه نيشتن كو باقشيا مجي مي كردي بيغورتن هوانا المقالك تسير كرن يا زوان قالك سباستكم قوراوان بالرحمة بروني وقلا بيت بجيه كرن وجيوان بهشت بيدارم ان شاء الله يعني وانا خدمتها ملتي ما جي شيخاو جي ملا وجي اغا بيترو بيتر كرن قالك بيتر كرن عند ملا هلبت ملي مي هيجا هنا ملي مي روشنبير زانه او هنا مثلا اما انا جدابك ملاي جزيريين بيش ملاي احمد خاني فقيتي راجي فقيه ملاي او ملاي يعني ملاي ما قال ملاي جيجر خونج ملاي يعني ملاي ما يبر هيجا مثلا فهم كرن هنا لأن مجبور بون كجيانا قال ما يخستي أستنجي كربو ويرا وشي وحالي شو السبب ومجبور مرو ببيجه تاكويدي تمام شيختي زانبون تيجيشتنه خدي برهم بونه شيختي نما لو تخلق تعزي كرنه جي خروجتن كيف كرنه انا شيختي ملتيجي ادب وعلم رحمو وجدان فير كرنه او جينا هرما
چی ببیجه او برف کرنه نه اوه زانه آغاتیجی قدر و قیمت ملت زانه بونه خدمت عملیات گند سرناوه خود تاپیه لی او هاتنا گند تف خلقی خود پار بکرنه او جیانا مروانتی و راستی او کسی ویا نکن چقا دیندار بن چقا دین و گریداین او جهنمینه یا باش سانه خدا جوان حز نکن خداش مروف حز دکه که عقل دای مروف و همون نعمت دای مروف عقل خو بخبتینه ش نعمت من استفاده ما مسته te ev tiştana gotin zaroktiya te ev nate nebirate waqt te ev her tişt em bejin fam dikir ev tiştana ev tiştê em bêjin mêr baş dixin te hez dikir te biqîrin wana bînî ziman dengê te jî xweş bû em bêjin şekir didanan te jî ev tiştana digotin û çarek te hez dikir aqlê te de xebl xayrê te de hebûn tu bibî hunermend tiştekî yani bêjin strana bêjiyan ku bixwînî yani bêjin xwandina bilind bixwînî çi hecê te de hebû çarî zaroktê de yani tabii şekir didan mı ne kaz bende şekir mi digot ya haz dikirin tişi de siwan de min ev dikirin yani keyf hoş dikirin keyf belli zaroktê olsa belli mesela gavadini mego ya mego bavim pırxaz ez Kur'an'ı bixwînim melleti ve evde mamê min melê mebu mamê ki mele Ali rahme xwedê lê pijê hez dikir gelek delal bû mamê min ji mervên me hêla kevirzê hêla Mêrdînê ji wir hatû bame yani zarok fêr dikin ez jî xwez min jî fêr bike min nexwest ez meletiye fêr bibim mugazê mektebê bixwînim ey 6 salî bû bavê min da daykam bi zorê min ji dest girt min got ez ê biçim mekteba modern bixwînim wî gona tu yê ille meletî bixwînî îca daykam nan lê dida hat serê me xwest têk bin sêlê bişewtînim te dişewtînim got te dişînim cehennemê tu çawa dikan red bike tu dîn naxwîne te ditirsin olsa lez bixwînim lê serê me de hewek hebû min ji mekteba modern hez dikir daykam bû alîkarî mala xalê min wir bû çû mala xalê xwe reviyam ji malê yani çû mala xalê xwe çû mektebê xalê min pir delal bû însan wek meleka bûn xalê min Sofî û Xelîl çû mala xalê xwe Sofî û tamam canê me te bişî şan mektebê çû pir kêfxweş dibûm gava çû mektebê dilê min şad bû ez pir zû tirkî jî fêr bûm min pir zû jî xwend te tirkî nizanbû çarî ne qet nizanî bû mektebê ya yekî te kurmancî te tirkîyên bûyî belê yekem car ez 6 salî bû ez ketim mektebê tabii mirov dokuz ne zamanı zikmakiye hesuramani mirova zu zaman her havayı helnade bere yani em var fêr bû ji me re pir zor da çar wê sal mededa me kurdî daxaf em jî wisa em jî tirkî paşeyên bûn herê me bostal mededa em nahev de tişte wî me nizanî tirkî bû ta me kurdî daxaft yo kim Kürtçe konuşalan wî digo falan herkesî li hevî Giliyet kin gazet. Zego fikri. Ya bu jopi uqasi qalend. Ul testime dexist ve uzvista. Ona ne cetvel bu? Duvarmiye. Cetvel bu barkım cetveli hapan. Cetvel ne tişteki? Şevewan qalend hebu. Şevewan qalend. Bu waşvana ta ku emwer beşin carek din naxaf. Ya da ya çen roja desime her değişiya duvarmi care bu. Vujdanê me musta tune bû. Yani ya dewbavê me jî feqîra fircarî newerî tiştek bû hotana. Li me neriyem digiriyan de çûn desê me werimî newerî tiştek bû hotana. Rojkê bavê min qeherî me musta pir li me da ji mir got îstiklal marşê li bixwîn zarokare ez jî qeherî wê min jî got na. Me înatî kir wî got tu yê bixwînî. Me înatî çi qas li me da min goz naxwînim. Me înatiya xwe dewam kir. Yani ne ku îstiklal başî ya baş ya xirab ya niza falan înatiya me mosta. Zanî Meko her boy zaman me Kurdî botal mevdida. Yani me musta serseri me wek Azraîlekî. Ne wek me musta ki dilvînî insânî me hez bike. Bi hezkirinê me fêrî tişta bike. Ew nebû bi copa. İcazî înaf bûm goz naxwînim.